say police are advancing in this investigation more here. Oh yes. Police are calling him. Because Ahmed Suale ewu year 2019. Some no bebre ni invite we ni the way afa ha ni aye say. Edru baby na want to share about the investigation. I want to share. I was saying it's 2019. Na era James Opombuanu and an IGP. From 2021, Mampani dada Nanado Dankwa Kufuado. A ball. COP Dr. George Akufu Damparidin say Omra Meye IGP. Ahmed Suale asem. Eya asemwa na dampani fo bi mu okromwa Akoma so. I'm telling you. And there were a lot of questions I know mubisa. Say Edia na esia nti Ahmed Suale asem yentimi nkan kodrechi yentimi hwehwem na the right people no invite omo oni mpanyifo bi di nkoma sa na no moka ene ya te se na damfo ono na yesu omususu say because for now I a suspect ono na release Ahmed Suale ne pictures Emma ebu ho kra ye yi ni o TV so mbeka ya. Sa na mani nyina sa brantie no e na police for suspect so on di sa adwuma no. En nti nei police for ache no. 87.9 police for sa so ni mu se omra meboa. Kwan of so asa ni information na enu kwa so de ma bonte de kwa bonten e koye no omra me kire. And this is a good start. A good start at the COP Christian Tete Yohunu, the IGP. And I was saying, sir, Mampani John Dramani Mahama, throughout the campaign, and Niema ne Hano, Niema Onwankasa ne Hana Kuma. Ana 87.9 Kumasi. Or Kanwasema, o share the name to me say, Adiano, a Hanankasa. Na Ahmed Suale ni de na kan hobi because I idea a bu central for bam say hey ya teta bon central ni tuo akuno yentimi enye nhwehwemu ma at least yentimi nkasa so aside weni no ye but then we have it. Is it that the IGP COP Tete Yohunu na why ready say oh adwuma bi oye and the boss then I'm an kwan a Brandon Krabia ne betire babusia a good thing you must commend the police and manimu ya beka so omo ye adwuma no and also mo ko omo ye kwachiri obia ne hubo mu a e wo se mra no ne die no omo mra no ne because afi bi adura na yenua me afi we pe e na Ahmed Suale man kan ho asem on the day a ye bo ne tuoku no na afi bi adura na ye bisa se police for dia na mo ye aban dia na wo ye dia boa ana dia na mpanimfo ye dia boa afi pe me afi pe na man kan ho asem goni ehwe de be kwa wie. So that is that. Minua Emmanuel Osei Wusu. Mamenchia no pay. Now away from that, Enra say ya training crofwa womo ebe protected yen water bodies. A man for say
na wei nso so ɛfiri hen ɛsɛ from water guards ɛnra lands and natural resources minister na wohwɛ mmaa ne mmarima